Apa mana ya? Pahit. Nah, itu dia. Kok, lu lagi ngapain? Kagak. Apa emang? Gue liat tadi lu lagi makan daun. Kayak kambing. Lah, kagak. Itu mah gue lagi sengaja. Oh no, gue mau jual mesin cuci. Lu mau beli kagak? Lah, mesin cuci. Yang berapa tabung? 1 tabung sih. Oh, 1 tabung. Berapa duit? Gope aja dah, sama lu mah. Lah, murah. Coba gue lihat dulu dah. Yaudah ayo. Ini kok nih mesin cuci nih? Lah, ini. Kata lu 1 tabung. Iya, yang satu rusak. Jadinya 1 tabung. Gimana? Mau nggak? Deal. Makan beliau.